Tu ni khwa ding in zong thu mantam India Chamlhat Jouva Assam Governor dinga hung kisol Assam mi pa chun het kha ta ovemti pu Nlhungdim min asut anangayo hite ama chu amin Sir Muhammad Salah Akbar Hidari kitipa chu ahin ahi chipa thu sim hi Manipur to kimat na anezi in tunin them khat het dinga point mo phabeb khat ka hin sei do no min ahi Sir Akbar Hidari in sungmi hi milopi ta anahiwin apa chu independent masanga Hyderabad a Nizam litlai a Prime Minister zong anahin ahi Dunia isay numo Sir Akbar Hidari hi ICS KCSI le KCI zong anahiin milo pita le civil servant kiu hilawa politician min thang zong ahi hichizi achu ama chu British lengten knighted anabolova Sir hungkitia hungkiko ahi Manipur governor a ahung hi 1949 kumchu ahi in ama masanga Assam governor chu British mi hobo anahin ahi Sir Akbar Hidari Manipur hoto akimat na penchu silong a lai in chanumel hoi ta khat anane in hichi achanu chu Manipur lengte chapa Priya Bharta Singh achom lam a PB Singh kitipa chu ahi in ama chun governor pa chanu chu atei chat a anahel jiu ahi hichi tu hi het chin na pending in masanga chingkon pangho sapu pu khaizelam chun PB Singh driver in kana pangin nilha le governor pa chanu hel in kachi jiwin ke hon polanga kanga jiwin ahi hiji thu hi masanga ke sarbung a anacheng pu let khone ho kibin jong kichin tan ka he 18 anasei khan ahi ain la phat ahung ki khel in ade in Manipur lengte chapa Hindu homi khat in Muslim pangal no me a ki chen pi ding chu lengte in anaza anom poiti kanu seina kanazan ahi Chamkhat Join Assam Governor Sir Akbar Hidari chu Manipur a khuljin in ahung in hichi a khuljin lai chun thobar lang wai khong langa batot kap in anachin ahi wangsit ta le kidang te in dak shooting a bol nawa heart attack in ahung thi in hichi hi Manipur dinga za chat ta le thildi lo khat asu hi Manipur lengte ding in jong ananu mo le e thulam lenga kanu hon anase ka za son chu hi le Manipur lengte hin achapa uto governor pa chanu to ki chending adei lo jiwa anatha u hi tin akisein ahi adi lo la phot chen the ahi pun ahi wanga gin mo ta khat thusim anahi nahi ade de in Sir Akbar Hidari chu kumsom nga le libo anahi na lai in ama civil servant a kerol hung ki pen beb thi ding ahi in ama sangdinga kerol lin ta le sau ta ke hong na lai ahi hiti hoji hiding ham Manipur lengte chapa Buddha Chandra Singh naupa chu jinei lowin ana umin Manipur India Independent Jouva Manipur Assembly masapena chun Chief Minister in ana pangin amanu ya tangkhul ho ar khathing MC anamu pa chu Hill Minister anahi in tuchipa lai a marlang marpau tho ho boina chu Mizo Union anazopova analam kailin pau chu pu al tau na kitipa chu ahi kirin ahi hichi thusim ho hi thusim lui ahi in ain la tu lai a khang tha ten a het uwa phading in jong ka gelin ahi mar ho hi a pau ule a khan khuchi danu hi lusei hil a lusei Chamkhat Jouva Mizo hung kiti ho to akiba anale akinei na tampi omin ahi ahin la wangsi ta in 1966 kuma MNF gal ahin bol ovin Mizoram to akimet ahi wanga MNF movement anado pan chu peite pau tho ho le mar pau tho ho anahi uvin ahi gangte pau tho le Kuki pau tho ho chu ahi le pudem khose gangte in MNF anajob a chu kit le pulal kho hen thangeu in MNF Independent Declaration a signatory anahi ji in chukit le zadang ho sanga political consciousness anei ji uvin MNF movement chu anajob uvin wangsit ta in khatve jong tameng long langa hausa li ta sepe hon anatha uwa anavui uchu pu pau khuthang mi saw advocate pot thona ji in khuddo in anaumin a khuchet uwa a kho hovin boina ananei uvin ahi pulal khoyan thangeu chu apum ke a chu politics mihim ahi kitile kisei khil ponte ahin la Indian Army hon anaman uvin anhen uvin ahin la ama principal chu anala chumpun ahi hunungin Sade Hill District Council a chairman injong anapangin ahin la Naga movement ahung chun Naga hon in fara anaman uvin alol an art uvin atisan akimudo in ahi tun azinu kangpok pia achengin chanu tamta anein munchum chum a azinei uvin ahi achapa khat kangpok pia achengin molnom apu
lun chun chanu to aki cheng in a hi pudem khose gang te chu a hi le MNF sipe in anapangin Lieutenant Colonel Chen in anakai sangin akiza dan in pulal denga political advisor in zong anapangi akitin a hi pudem khose gang te chu amin than na pen khat chu a hi le MNF sipe ho to manipul akipat in akengin China aga chiwin China hon sumle pai chule meithal phabeb khat a hin piwin ahung nung nawa Burma sipe ho to anike kap tu win ama ho jong khat ham ni ham athiwin a hi manipul ahung hlun awin athilpo ho chu MNF thu nei ho koma alut nom tapowin alut nom lozi ovin Indian government a akipilu duvin pudem khose gang te chu VVF a officer khatin anapangin Shillong a ka posting lai 1988 1992 lai chun kinai cha in kana cheng khom hlan in a hin la ama kan he thim lo ji chun kiwa pia thu tam ta an he do ding kana bol lo chu ka kisi le in a hi ka het hil na pen chu a hi le MNF hat lai chun ama hon dumpol atiu loi khat ana umin pudem khose jong chu dumpol a anapang a hi ji chun pulal de nga ho loi in ana chumbol uwin ana to ana akunin kichol do tabang in open jail a anakhum ovin anupule inlam a kinung le dinga anakoi u a hi hununga ka het le adi a pu zamoya defense minister muma sapen pa lekha bumin thang Jouva te jingkonga mei ami tul ani lo khiti phata a kasim le pulal de nga zo hi independent thum a akipat wanga 1970 la akipat a chu India to ki homat a India a nunglut a Mizoram a district council a thunei ding anagel chu aloi ho adi a pu ar zamoya pu malso ma kiti ho pu dem khose gang te kiti ho chun independent thum dinga nei til do over tun kinung chi punti atiwa akika over chu ki he thim lo na len ta an do a hi chom khat jong pulal de nga chu kimutu pi ki ho pi a ha je a MNF president ding jong pu lalnun moya kiti pa chu analhan do a hi Achaina ai sei no mu chu pulal de nga chu thu sei thim kidang English a charismatic leader ane hi zia phat sota kumsom ni zo a mizo accord kiti 1896 zo a MOU soi na kai wa Mizoram district council chu Mizo statehood lingke ahin mu a hi achaina ke a isei no mu chu Mizo state hi Manipur statehood sa nga dongzo he jong le khanto machal na lama hi Manipur in ake jong apha alo a hi ti hi isei do no mu hi aji pen chu Manipur thu nei vai hom ho hi mei theingan a hi win ana to zo siu hi square mile 700 ading bo ato over thinglang apum dan loji u a hi pen in a hi vatsa na ding in tu ni chan in hinglip subdivision headquarter all weather report dungzui a achu akhal a kichi ma theilo a hi khalai lebo sektiman a kichi na lai bep hi hichita bongchun tipai mung a Phelzol district headquarter jong phaitul a 4 lane road a umwangin Phelzol a 1 lane road jong alung nai pu na hi English pawin imbalance in development ki ti chu Manipur a thinglang le phai cham ki ka a alin pen a hi tuni khuwa dinga thumantam in sei theu hi chan chui tanti